Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uratangaza ko abantu batabarika bafungirwa amaherere mu Rwanda, inzego z'umutekano zibarega kurenga ku mabwiriza yo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yasomye icyegeranyo cya Human Rights Watch. Kuva amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona yatangazwa, igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter cyatangaje ko kutayubahiriza ari ukwica amategeko, kandi ko abazafatwa bazacibwa amande cyangwa se bagafungwa. Gusa rero mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko amabwiriza ya leta yo kwirinda COVID-19 adaha abashinzwe umutekano ubwisanzure busesuye bwiyibagiza amategeko bukanahohotera abaturage, ari nako abamaganya ku karengane batabwa muri yombi. Umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati Lewis Maj arahamagarira leta y'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gufunga abantu hadakurikijwe amategeko, hagakorwa iperereza ku babikora maze abagaragaye bagashyikirizwa ubutabera. Mu bafungiwe amaherere, Human Rights Watch ivugamo abanyamakuru n'abakoresha imbuga mpuzambaga bagerageje kwamagana ihohoterwa rikorerwa abaturage, kandi banareba ko abashinzwe umutekano bagenzura neza iyubahirizwa ry'ayo mabwiriza. Uwo muryango ugaruka ku makuru wahawe abantu bishwe, abagore bafashwe ku ngufu n'abandi bahohotewe ku buryo bukomeye mu gihe kidasanzwe cyaguma mu rugo. Human Rights Watch yandika ko kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane, abakoresha imbuga mpuzambaga bari barashyize mu majwi akarengane k'abaturage hamwe n'umushoferi wabo barafashwe, barafungwa, baregwa kuba barenze ku mabwiriza ya leta. Urugero rutangwa n'uwo muryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu n'amashusho yatangajwe n'Ishema TV ikorera kuri YouTube ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane, aho abagore batatu bahitwa muri Banyahe i Remera ya Kigali babwiye abanyamakuru ko abasirikare bagenzuraga ko gahunda guma mu rugo yubahirizwa babafashe ku ngufu. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko abatuye muri ako gace bashoboye kuvugana, bayibwiye ko hari abandi bagore benshi bafashwe ku ngufu ariko bakaba badashaka kugira icyo batangaza. Umwe mu bakorewe ibyamfura mbi akaba yaratangarije Human Rights Watch ko hari umusirikare wamwihanije amubuza kugira icyo atangariza abanyamahanga. Human Rights Watch isaba abategetsi b'u Rwanda kuvuza abo bagore bafashwe ku ngufu no kubaba hafi kubera ihungabana, ikongeraho ko muri iki gihe cy'icyorezo abagore n'abakobwa barushaho guhohoterwa. Minisiteri y'Ingabo z'igihugu y'u Rwanda yatangaje ku itariki ya 4 z'uku kwezi ko yatangije iperereza ku myitwarire y'ubugome yibasira abaturage yakozwe n'abasirikare bake, kandi ko 5 batawe muri yombi. Gusa rero Human Rights Watch ivuga ko itabwa muri yombi ry'abanyamakuru ba Afrimax TV, Shema TV n'Umubavu TV batangaje amakuru ko ifatwa ku ngufu ry'abagore bo muri Banyahe n'ingaruka mbi z'amabwiriza yaguma mu rugo ku baturage barya ruko basohotse. Iryo tabwa muri yombi rero ngo ni nko kwihorera. Ikongeraho ko abo banyamakuru bashyize ahagaragara uko ikibazo cyo guhatira abaturage kwimuka muri Banyahe giteye. Human Rights Watch ikomeza yibutsa leta y'u Rwanda uko itangazamakuru ryigenga ryagombye kubasha kujora ibivugwa na leta kandi rigatangaza amakuru afitiye akamaro rubanda, nko gukorera iperereza ku ihohoterwa ry'abaturage rikozwe n'abashinzwe umutekano bakoresheje ibitangazamakuru ibyo ari byo byose. Uwo muryango urasaba leta y'u Rwanda kurekura abanyamakuru batawe muri yombi bari mu kazi kabo. Mu cyegeranyo cyayo, Human Rights Watch irakomoza kandi ku bantu bafungiwe kuri stade Umuganda ku Gisenyi bazira ko basohotse bajya guhaha. Ku
ku itariki ya 15 z'uku kwezi. Human Rights Watch yandikiye Minisitiri w'Ubutabera Johnston Busingye akaba n'intumwa nkuru ya leta isaba kumenya igishingirwaho kugira ngo abantu bafatwe, bafungwe cyangwa se bacibwa amande, ariko ntibabona igisubizo. N'ijwi ry'Amerika ryasabye Minisitiri Johnston Busingye kugira icyo avuga kuri iki cyegeranyo cya Human Rights Watch, ariko ntarasubiza. Venuste Nshimiyimana.